sumsong ni bagay tilangkan ko sa kao nini ani sumsong ni bagay tilangkan ko sa kao
se kaksang mano nini ani sumsong ni bangke filangka krusaka nini ani sumsong ni bangke filangka krusaka Jishu bimikos ni tiba seno susawo mathang malama no seno punuka seno subawo tongo jishu bimikos ni tiba seno susawo mathang malama no seno punuka alama sini kubai mathang zangalama alama sini khairo janani lama nini ani sumsong ni Pusaka nini ani sumsong ni bangke tilangka pusaka tilangka pusaka tilangka pusaka
เ
sumsokno sonami bange krosa katheina ni nangkha seno hamjaga mathau na bange lama nosna mai kerangkha oh cross ni katheina ni nangkha oh cross ni the sumsok sonani bange so bright crystal thaina nangkha so bright crystal thaina nangkha so bright crystal thaina nangkha 어걸고 다 따따이노 가땅고
Biskasa ogal gatha salang de bugan sena Biskasa ogal gatha salang de bugan sena Englay across no balay Boro batana sago bujal mare mangke Englay across no balay Boro batana sago bujal mare mangke Lama genang itini mokoli buktu Sengsara sejak baika Lama genang itini mokoli buktu Sengsara sejak baika Nakar dia subacana Nakar dia jisisena Nakar dia subacana Nakar dia jisisena Biskasa ogal gatha salang bugan sena Biskasa ogal gatha salang bugan sena Tongna benai tongna nibo ma tong lengia Rosum saklai mani bagi Tongna benai tongna nibo ma tong lengia Rosum saklai mani bagi Pusuk sekubui neraka Jini bagai Insan titar kecari Pusuk sekubui neraka Jini bagai Insan titar kecari Nakar dia subacana Nakar dia jisisena Nakar dia subacana Nakar dia jisisena Biskasa ogal gatha salang de bugan sena Biskasa ogal gatha salang de bugan sena salang de bugan sena TCF Shillong ni official YouTube channel o joto nono lamsogo tini TCF Shillong ni 38 foundation anniversary ni sal TCF Shillong ni ingui ang Dr. Surajit Debarma General Secretary norok joto nono subrajishu ni mungwai khai khakaham te chini hamjagma te hambai yafaro Laijak salrogo norongni surimani norongni saktharei chini TCF Shillong ni mothano tornani loknani subamani bagai te chini thangnai salrogo chini former members rok je founding member chini Dr. Khaksang Debarma te bini family te apte geno bobai azora o 1985 ni
Zorarogo Je Tishef Shillong no Somsakha Borno kaito hamari khlaitun Tei Tishef Shillong o Naikolui Thangnai Southern North Baptist Association SNBNE Pastor Stroke Pastor Joseph Reverend Ranjit Debarma Reverend Barendra Debarma Tei apte hekai mothano tei dulnai leaders rock Thangnai salrogo Tini brother Pohor Brother James Brother Janice amte hekai Laijak keboma borok ang jotoni bung khuimang lak epon no kaitor hamari khlaitun tini nisalo ang no tewisha tini Tishef Shillong ni first official music video nang muchungke o video nor naidi pai thakjora te omo English subtitle go tongo je kogrok bujiano norok share khlaidi te tini channel no subscribe khlaidi Ani poito tongu Dini ang sakiri nong ni buskango 2004-5 ni jorawo ang medical pornani Thangwani infalo rimso a jorawo Oro samwani quite time ang Simani sakbai thang a jorawo ang belai hamari manka Di oro samung khanamru belai hamari manu kha basaw O jora oro samung bisingtay nong na senghainai kesaro Nong ni labmo kabaw manay Mania hai, klaimaya hai ngui tong manu. Hai pano khata thuidi, tam ni gangai, kaito ni kok sao. Luke chapter 18, verse 27 o hai ni sao. Je mani bororok bai dunya. Kaito ni thani kya bo ungu. With man what is impossible is possible with God. All things are possible with God. Kaitor klaimeyam sakri or samung ni kaisha kok thai amte khen nono khabasari nai je kuthui no singmo thangmanai kaitor bo klaimania mungsa krei bo jotono klaimano nini bagai ani bagai chini mothan bagai chini dofani bagai abano koijawa hain hai jotono kaitor hamari khlaitu no description nai di music ni je composition KR records the video KR production They after he kurungjak o jorawo Jung belaki hamboy mayo yafaru Je borok jungbai o music video ni bagai sakthare chingno subakha kaito nongno hamari khlaitun te buskan salago norok nai tongdi chini channel no follow khlai tongdi especially chini members je silongo kre norok o YouTube channel ni bisingtei te chungbai chini Facebook page o Insta page rogo daktino jung officially launch khainai Azaga norok sungbai kerengui tongdit Kaitor Klaimaya mungsa kerei Bo musungkai jotono klaimano Kaitor nongni lakmano Bo hamari kuplung Nithindin ani surima Hain hai Buskang salo Good Friday tongo Easter Sunday tongo Tishef Shillong nengai chung norok nok hakaham Te kaitor nongno pai flaya hamari ritun Belakena hambai Kaitor Klaimaya mungsa kerei Neng musungkai subrai Neng beba klaimano Hallelujah Climb higher,
प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। प्रभु भोजन पर से उठकर बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पैर धोने लगे। उन्होंने उन्हें यह उदाहरण दिया है, मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ भोजन करते समय उनके पैर धोए और उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोते हैं? यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई भाग नहीं होगा। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। तुम लोगों में विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों विद्यमान हो, किंतु इनमें से सबसे महान प्रेम ही है।